Mbaje kubasuhuza mbaha ikaze namwe mwakoze subscribe kuri Mr Karimagezi TV Rwanda, aho tununusura amakuru avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse mu myidagaduro hose. Nje kugira ngo dusobanure kuri iyi nkuru imaze iminsi iri gucicikana hano ku rubuga rwa YouTube yuko Kiramani yaba yarirukanye abakinnyi be bagiye batandukanye. Nibyo nje kugira ngo nsobanurire abanyarwanda tumenye ibyo ari byo cyangwa turebe ko bihagaze. Bari kuvuga yuko Kiramani yaba yarashwanye n'abakinnyi bo harimo Mitsutsu ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Bavuga yuko mu bukwe bwabaye umunsi w'ejo bundi bwa Miki ndetse na Agapromota, bavuga yuko ndetse hariho abo byababaje kabisa, ariko uwo bita Kiramani Dadi yavuze yuko nta kibazo, kandi Kiramani yambitswe ingofero, ni we wari wabaye umubyeyi wa Miki. Reka tunonosore ibyo tubiveho turebe amakuru ahari ukuntu bimeze, turebe amakuru avugwa kuri Mitsutsu. Bavuga yuko Mitsutsu yaba yarashwanye na Kiramani mu kiganiro yakoranye na Chita. Bavuga yuko Mitsutsu yasobanuye yuko nta kibazo afitanye Dadi we, ariko baje guhamagara uwo bita Kiramani avuga yuko nta munsi n'umwe bazongera guhura, ndetse nta n'ikindi kintu kizongera kubahuza hagati ya Kiramani n'uwo bita Mitsutsu. Kandi bavuga yuko uwo bita Kiramani Dadi yatangaje yuko mu bakinnyi be agiye guhindura abakinnyi agashyiramo abandi bakinnyi basha. Yavuze yuko mu bakinnyi be kuba afite impano ingana kuriya, ndetse hari n'abana bafite impano bakeneye kwamamara ndetse benshi cyane, ndetse n'abatari abana ndetse n'urubyiruko n'abagore ndetse muri rusange, ndetse urungano rwose rukeneye kuzamuka muri rusange. Yavuze yuko arinjizamo abakinnyi bashasha kandi akanahindura ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye. Kandi Kiramani Dadi yavuze yuko yakoreye abantu benshi ibintu bigiye bitandukanye bishimishije, ariko ntabwo ari kumwe ibintu yarashaka. Kandi uwo bita Mitsutsu yasobanuye yuko nubwo Kiramani yavuze yuko batazongera guhura n'umunsi n'umwe, yuko nabo Mitsutsu yavuze yuko ibyo ngibyo nta kintu bitanze, bazongera bahure, yuko nta kibazo afitanye na Dadi we. Kandi Kiramani yavuze yuko mu bakinnyi be nawe ashaka kugira ngo yongere guhura n'uwo bita Mitsutsu. Aka kanya tuvugana ari mu kangaratete, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari kuvuga yuko Mitsutsu ntacyo atwaye. Bavuga byagenze gute kugira ngo Mitsutsu ashwane na Dadi we Kiramani. Bavuga yuko ikibazo kiri hagati y'umubano wa Mitsutsu ndetse na Nana. Bavuga yuko muri content bari batangiye Kiramani yaje kuyihagarika. Yavuze yuko Kiramani we yasobanuye yuko yahagaritse nk'abana be, nk'ukuntu wagira inama umwana wawe kabisa. Yabonye ibintu bari gukora bitari kugenda neza aza kubihagarika, ariko Mitsutsu yasobanuye yuko ibyo ngibyo byamubabaje cyane. Kandi Kiramani yavuze yuko Mitsutsu amaze imyaka zigera muri 2 amurakariye, ntago yongera kumusubiza mu bantu batimuye. Yavuze yuko Mitsutsu uzumushaka azamushakira kuri channel ye ndetse no ku zindi account zigiye zitandukanye, yuko ntago azongera guhuzwa n'umunsi n'umwe n'uwo bita Kiramani Dadi. Kandi amura hano ko Mitsutsu ibyo yabyirengagije, avuga yuko icyo nta kintu bimutwaye, azameza ubuzima bwe. Kandi bavuga yuko Agapromota aka kanya bari mu byishimo. Uwo bita Regis yavuze bagende babyare baheke naribi. Yavuze yuko abakobwa bahari mu Rwanda bagiye batandukanye. Yavuze yuko azakora ibindi. Yavuze yuko nta shara bafitiye. Yavuze yuko ibyiza byabaye nawe byazamugeraho. Yavuze yuko nta shara bafitiye, nta rwango nta niki. Yavuze yuko hagati ye na Miki umubano gwakomeje. Yavuze yuko ndetse yatashe n'ubukwe azanatwerera. Yavuze yuko ayo magambo bari kugenda bacacana bavuga yuko abafitiye urwango nta rwango bafite. Yavuze yuko ibyo bakoranye byose mu byo banyuzemo yabyirengagije, avuga yuko nta kibazo abafitiye. Video yaje kuyisohora yaribwe n'abantu benshi, bamwe baza kumubwira ati kora nawe bizagenda neza gatanu ku kandi, ndetse na bamwe bari kuvuga yuko nta kintu biri gutanga. Ariko uwo bica Captain Regis yavuze yuko
nta mutima mubi abafitiye yuko Miki yaramuzamuye ndetse nawe yazamuwe n'abandi kabisa. Ukuntu bimeze rero nuko amakuru yacu reka tuyarangirize hano, ndetse nawe turi wakora subscribe waza kuyikora kugira ngo amakuru ntagenda agucika. Yari umuhungu wanyu Karimagezi, mwe muri kubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kugira ngo kora subscribe kugira ngo ugende wumva amajwi yanjye ndetse n'ibiganiro byiza binyura hano kuri Mr Karimagezi TV Rwanda. Niho wasanga ibintu bigiye bitandukanye kabisa. Kwa Rwanda tuzahuriye mu zindi video zigiye zitandukanye. Ndabakunda, n'umuhungu wanjye Karimagezi nk'ibisanzwe kabisa. Nkomeza mbabwira ati ukeneye kwamamaza nimero ni yayindi, ni 07 751 ubundi ibintu bikagenda neza gatanu ku kandi. Sawa, ndabakunda, tuzahura mu yindi video kabisa. Icogere mu nkubiti basumba bwagwane.